Кызыл Октябрьнын межитинде бир көрүзөйм. Бул арбазда арю плитка салынып турат. Байда салкында отуруп ушага терчечерчик. Межитини арю сары кирпичтен салгандыла. Арбазда 2 улуун ызын көрөбүз. Абдез аларга бара тургалай, могул китче 3-кө карасак, ол абдезнийди. Энди ичине карайып, межитке киргели дуа, аяк кийим салуучу тапкага, гоккасы да барды. Энта улуу аяк кийимлерге тапка, күзгү да бар, мискиле да бар, кулер да бар. Sonra içinde de bir abdezneyi vardı. Abdezneyi de karayıp içinde kavga etilgenesi de. Janjabukla da tağılala, betke bir türlü, ayak sürtürge başka janjabukla. Ma abdezneyi ulu da türlü, alaya talay adamga jetedi bu. Mejitinin semçasından içine kirsek, maşallah, aryu mejit, tübü de aryu, bayda dente bir gokkanı göröbüz. Bayda от чукулатуучу да көрөбүз. Халатла да тагылып турадыла. Керектүү адамга. Байда узунуна шиндиклер тизилип туралы. Окурга излегенге китаплар. Байда киче балкончук бар ичинде. Күйүзүн арю сураты болгон. Күйүз, ичи мийик, ортасында да люстра тагыла. Купалын төгереги терезечиклер. Экинчи этажына периласы көрүнөдү узунуна. Bayda tepsi, okuyma degenge kitaplары, defterleri üstünde. Yalamat aşkı mecid